Каларма Малладзатпыр, Чебашпашалық өнер музейінде чечексен диалогия, ятпа фарфордан асталан чечексен курави ертіне бірге бір қалаза қадартнычы. Толы художнике Елена Софиева, курав авторы, он адыратный лемлі композициясын жен перне шақ музейе Шубашкар ғулы пилікшір алы жул тулдарыне халлаза парнелері. Тулы художникын хэне еверлі куравы перен музейде чынны векте телендерміш пульчы. Елена Софиева сталана чечексене шинзем таштан инжетрен келсе көрні. Өзіне вал сивы фарфор деген пластик еверлі ябаларан хэн үлттін аллы зембедавать. Алы сталы херашейре темавалдан бақ тулы жинны земпешіхынны тесе калазанда ытлашы бүлме. Астывадыр бұлі юмахрада пыржа таганлагане ундан бұлны дейд. Композициясыне візіне скульптуры десе паларцанда еныш пулмаш бұлі. Елена Софиева тенчіпе палла картинысынче эпизод сэмбе е чечек натюрморчы сэмбе шихындарад. Чечекісем каламашу кчере, візіне тингі нататсагене дейін. Кураган сем чытаймазар алы сэмбет гыдаш чечексіне, шавынба візіне кандыгане лартма деветтеші музейре ішлегенсем. Чечек ысталаган нумай, эбі вара куравсем дергелес тілебе ішлегені, Рашии беті пәтшен. Пір композицияне хаделімет ват білігу ехірдет. Ман куравсен тептіллеве экология ыдыве. Шут шандалыға, черчен шут тенжене сықлазақ варас чедесе калас келет кураганыма тет. Шак илемледе шавдері талантлы жин Елена Софиева. Пирин музеевал Исаак Левитан вырыс художниген, адуванчики ятта тенжебе палла натюрморда пақса хаделене композицияне барнелері. Кунбек сумла тада пирин чапла картина башығынны паға ябалана, музей директоры Геннадий Козлов чумдан хабардесе ешінче. Туллы кымылы өнержіне хиріш музейре ішлегенсем авалхи Шубашкар репродукцияне барнелеріш. Стена жинче картин не жагат бір Исаак Левитан картинне, а картин умынже, подиум жинче жамбек кандык куппа жак натюрморда бір чынақта қытардас камалғы пур берін. Аны қытардас бұлад, тенчере пәрреміш, наверное, жамбек бұлад, жапыла бұлад. Лариса Семечкина искусство тепчевши тула стыртерни курава пызы хак пача. Шулла перин музейре туристсем терлі хуласын жен нумай бүлжеш. Пурде теленешші үнерін шағын еврешен етісліхібе. Халичен курман жанр десе палартмаллауна. Мінжін десен Елена Софиева хэйн композициясене терлі шыршыуба терлі өмірде художниксен картинизембе, стилизембе жихындарна. Паллах шак черченлік кыткаслық пурнете телендерет. Кушпа курзайне нестегілмес шак чечексене алба асталаны деніне. Пледеретата мінтеліндерет чикат кысланаганесем, аржинсем. Візене тума ысталық пабірле пиден умай вайгерлі. Куш харатте, алтаваттезе ахалгаламан бұлі авал кешін. Чувашенгаларым вали Александр Осипов, Никита Углев.